novembra 1943 je tukaj prišlo do drugega zasedanja Avnoja, na katerem je bila v bistvu ustanovljena nova Jugoslovanska federacija. Torej predstavniki večine jugoslovanskih narodov, zelo številčna je bila tukaj in zelo delavna, dejavna slovenska delegacija, so se tukaj zbrali in naredili načrt za novo bodočo Jugoslavijo, sestavljeno iz 6 republik. Ja sam sada Leko, radim u muzeju drugog zasjedanja Avnoja od 2007. godine. Muzej je obnovljen za posjetioce 29. novembra na dan zasjedanja 2008. godine i to je jedinstven primjer nakon rata 90. na prostoru Jugoslavije gdje je jedan muzej obnovljen zajedničkim snagama svih jugoslovenskih republika. Muzej je osnovan na 10-godišnjicu drugog zasjedanja 1953. godine, jer je nova vlast odmah nakon rata krenula u obilježavanje mjesta značajnih za narodno-oslobodilački rat i socijalističku revoluciju. A ovdje, u ovoj zgradi iza, koja je danas muzej drugog zasjedanja Avnoja i muzej od 1953. godine, održano je drugo zasjedanje Avnoja u kojem je utemeljena Jugoslavija, u kojoj je nastala Jugoslovenska federacija sa 6 republika i gdje su utvrđene i granice jugoslovenskih republika. Muzej je bio kultno mjesto u bivšoj Jugoslaviji, imao je i veliki ideološki značaj za tadašnju vlast. Veliki broj ljudi je posjećivao muzej. Jedne godine smo imali preko 700.000 posjetilaca u ovom malom mjestu Jajcu. Dolazile su školske ekskurzije, radni kolektivi, dolazili su stranci i sve je to trajalo do rata 90. U tom nesretnom ratu koji je vođen na prostoru Bosne i Hercegovine, muzej je uništen, demoliran, muzejska građa je pokradena, odnešena. Nakon rata su ulagani veliki napori od strane, pre svega ja mogu reći, pojedinaca, entuzijasta. Pomenula bih doktora Enesa Milaka, profesora doktora Dubravka Lovrenovića, koji su ovdje na njihovu inicijativu osnovali jedan odbor za obnovu i u taj odbor su uključili predstavnike svih jugoslovenskih republika i stručnjake i one iz nevladinih organizacija vezanih za događaje proistekle iz Drugog svjetskog rata. I ovdje je dogovorena kako će izgledati postavka muzeja drugog zasjedanja Avnoja. Nakon toga počeli su dolaziti ljudi u muzej, sve više iz godine u godinu, broj ljudi se posjetilaca povećavao, sve češće dolaze školske ekskurzije i to ne samo iz Bosne i Hercegovine, dođu nam iz Slovenije, iz Hrvatske, puno je stranaca, puno je studenata iz Evrope koji dođu sa svojim profesorima, koji zanima pre svega država Jugoslavija i čak smo imali studente iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Australije, Novog Zelanda. Dakle, ovo mjesto je mjesto sjećanja prije svega jugoslavenskih naroda, južnoslavenskih, na njihovu, ja ću reći, antifašističku prošlost. Već sam napomenula da su u obnovi muzeja učestvovale sve jugoslovenske republike, ali dugogodišnjim radom, dakle od obnove muzeja drugog zasjedanja Avnoja, pa evo do danas, ono još što sam zapazila i o čemu mi vodimo evidenciju, da je ipak nekako različit odnos
stanovnika ili vlasti, jer u pojedinim republikama možda i udaljenosti od ovog mjesta, ima vjerovatno više faktora, ali da najveći broj ljudi dolazi iz Slovenije. Daleko najveći, pogotovo u odnosu na broj stanovnika. Onda drugo iz Bosne i Hercegovine. Pa onda možemo reći Srbija, nakon toga možda Crna Gora, iz Hrvatske, iz pojedinih dijelova, prije svega Istre, Primorja sjevernog. Nije znači jednak odnos, čini mi se, stanovništva pojedinih republika prema ovom događaju kojem je muzej posvećen. Mogu pomenuti i mislim da je tu najveći utjecaj ima vlast, konkretno u Bosni i Hercegovini, da mi imamo veliki broj školskih ekskurzija, ali da su to uglavnom ekskurzije iz federacije, iz ovog entiteta Federacija Bosna i Hercegovina i iz onih škola gdje je većinsko bošnjačko stanovništvo. Dok vrlo rijetke su ekskurzije iz škola gdje je hrvatsko većinsko stanovništvo, a pogotovo iz drugog entiteta iz Republike Srpske. Ne želim ovo da neko shvati kao kritiku neku odnosa prema muzeju drugog zasjedanja javno. Ja znam da je to sticaj okolnosti političkih i historijskih i još ću reći da je razlog vjerovatno politička situacija u Bosni i Hercegovini, jer ni ekskurzije iz Federacije Bosne i Hercegovine ne idu u Republiku Srpsku. Vrlo su rijetke. Dakle, ova entitetska linija je, čini mi se, najteža za preći u ovom bosansko-hercegovačkom društvu. Ja sam Miralem Duranović, penzionisani učitelj već 16 godina. Radio sam kao učitelj po selima Jajačke općine i otišao sam u penziju poslije rata 2009. godine. Došao sam u Avnoj da vidim šta je. Vrata su sva bila otvorena, unutra su bile same flaše, kosti od životinja, pečene ražnjevi, na ražnjevima čak i glave, one kostur glave i stolice, po podu rasute suveniri. Za oko mi je zapeo prvo Ivo Lola, ribar, on je njegove, pokupio sam to sve i uzeo sam još jedan reprint oslobođenja gdje je bilo tamo neđe u komadima, znao sam šta je to, pa sam pokupio, poslije ga vratio i onda je krenula inicijativa, bio je ovdje u turističkoj zajednici jedan Enes Milak koji je pokrenuo to, ali zahvaljujući Slovencima ovaj je dom prodisao. Jednog ću spomenuti, Slovenca zvani Franko. Jer znate kako je to. Oni su svakog 29. novembra ovdje obilježavali. Jedne godine su napravili takav spektakl. Iz Slovenije su dovukli za 5000 osoba i obroke za jelo, da se nije moralo ovdje ništa kuhati. Morate misliti to. I od tada je ovo okupljalište ljudi, antifašista. Nismo ih mi zvali, oni su došli i dobro došli. Najveći zahvalnost, opet kažem, dajem Slovencima. Jest jedan dio iz Rijeke, Istra i Crnogorci. Onda su počeli dolaziti Beograđani, pravi ljudi iz Makedonije, pošto ona je daleko, ali su imali svoju delegaciju koja je svake godine bila prisutna ovdje. Ali ovo kad kažem Slovenci, onda moram da im skinem kapu i da ih pozdravim ovako. Dobar dan. Dobar dan. Jel bi vi možda nešto dali, mi smo iz Ljubljane, ne? Snimamo jednu reportažu u muzeju. Jeste li sa decom došli? Ja sam, izvolite. Kako?
Jesam, došla sam sa djecom školskom, da. A sa djecom, odakle Jesam. ste došli? Iz Ključa. Iz Ključa? Aha. I doveli ste ih u Jajce, da šta da vide? Jeste, imaju jednodnevnu ekskurziju, pošto smo blizu, traje jedan dan. Da. Obišli smo sve ove znamenitosti, dakle, stari grad, katakombe, vodopad, muzej, sve što nam Jajce nudi. Evo, uživamo u ovom lijepom danu i sad još malo idemo na Mlinove A na i na one jezero. vodenice Jeste, tamo? jeste. A kako, šta im ispričate u muzeju? Pa evo, trenutno su imali čas historijski i zaista djeca puno toga znaju. Pogotovo kad obilježavamo 25. novembar, dan državnosti, onda im spomenemo naravno i Mrkonjić i Jajce, pošto je to sve u našoj neposrednoj blizini, jer mi smo iz Ključa. Dobro, a kakav imaju sjećanje na Jugoslaviju, mislim, kako im to... Pa dobro, oni nemaju nikakvo sjećanje, ali znaju da je početkom rata Jugoslavija bila zajednička država i da se raspala. Eto. Da, raspala se... Jer ovo su mali učenici, Da. 4. i 5. razred osnovne škole. Dosta mladi, ja. Jeste. Ali eto, ipak znaju da je nekad postojala Jugoslavija i znaju značaj 25. novembra, a naravno ovo spomenemo rijetko 29. novembar, ali evo dolaskom ovdje u Jajce naučili su nešto novo. Super. Eto, Puno hvala. ništa. Evo.